Da, di ćemo? Ne znam. Koji smjer? Pa ja mislim da sa šumicom ne možemo pogriješiti. Onda može Šumica. lijevo. Ajmo u šumicu. A ti bi u Ajde, šumicu. Da, vozi. Čekaj. O! Stani, kud ideš? Luzeri! Kako vam je ovih dana bilo? Je vam bilo dobro? Pa ovo jučer je bilo mrako. Super je bilo. Ne znam s čim opisati taj osjećaj, ali definitivno bi skočila još jedan. A daj mi reci šta misliš šta danas sve čeka, a? Oho. Pa ne, znaš kaj, opa! Evo, upravo nas čeka retriever. Martine, kako si? Umorno. Uf, Kristina ide ko zmaj. ovo je naporno, ali je dobro. A da vidimo gdje je Kristina. Eno, Kristine. Ej, uspori malo. Ajmo, stiži, Martin. Evo. I tako cijeli dan. Dečki, stop! Ok, dečki, približavamo se u glavnoj cesti, vrijeme je da stavimo kacige. Evan, pa ti bi mogao pustiti neku muziku nama, da nam svira. Pa mogu ti reći da bi i mogao. Pa mogo bi. Da? Bilo bi vrijeme. Dobro, evo ga. Šta kažeš, Martine? Gdje smo mi to? Evo nas u Gospiću. Je li ovo dobra ruta do festivala? Pa ako nije, u najgorem slučaju završit ćemo u Bihaću na festivalu ne znam čega. Tu bi možda mogli stati malo odmoriti, a? Ajmo, malo stati. Stvarno, dobra vožnja. O, evo Kristina, taman za tebe. Kaj? Voliš jedan cvijet? Wow. Ja idem. Ajde, doviđorno. Ajmo, dečki, utrka za hranu tamo do Utrka zavoja. za hranu? O, ja znam ko će platiti. Ne. Ajde, Kristina. Ne, Znao sam da ćeš ti platiti. I prelazi se u vodstvo. Izgubila sam. Ekipo, navalite. Treba će nam snage za dalje. Bome. Evo. Stvarno dobro izgleda, a? Predobro. Mislim da će ovo sve danas morat naša draga Kristina platiti. Aha. Pa izgubila si okladu. A daj. A kaj? A ne, pa ne mogu ja sve platiti. Di su mi pare? Nemam novaca. Pa dobro, ne znam. Dogovori se s Martinom pa po pola, meni je sve jedno. Ajde, ne plaći se. Budem ja riješio sve. Opa! Thanks. Vidim neku iskricu, a? Ne, gledaj, sad se zarumenio, daj.
pazi polako. Dečki, mislim da je ovo nešto za nas tu. Daj skreni, ajmo tu desno. Bokić. Bok ekipa. Kak ste? Evo super, kako mogu pomoći? Pa evo došli smo u biti jer smo vidjeli da imate kajake, pa ako bi mogli uzeti 3 za sutra na mrežnici malo. Ok, super, hvala. Ništa, dečki, idemo se smjestiti. Bok! Bok!